Mautie maromo kunyere da pian gitime nono ichiaro mara yechi itimo gino chuyi miaro subscription mope gwaka de miaro level metimo gino mone ne ayechi iramo dong maybe subscribing to pol kare ke miaro gino moe kan wi yawne ma miaro chulo ne nyo subscription chu miaro nge kong ne imiaro timo gino gingo by the time get a match ka subscribing me chulo subscribing me tichi gino mone ni no get de nge get pingo miaro so pier take ko inge free options nyo kay time kong teach get free trials je mo kana way applications mo me chalo CapCut ge chere maybe ChatGPT paid version ge nga gini katie unyo AI madu mo kana madu anta ma ke chulo gini wadi lo ko AI men no so kay miaro mer penju jemi mo ga penya mer ge kani I atawni iramo actually teach ki free versions ge nga gini pian kuni timi jimi mo chi ka gara da chana tie mai me chulo na chula me tiket mai chulo a chula mer mi yo buchuni iramo be timo ne ato AI mo tie me no like iramo jero me tiu me ka tie they will help you a lot tie na ne ka wori lo me no ChatGPT ti malo qui ti among the top my round ticket me no and timi jimi ma mi awura ChatGPT ti kenge ti Microsoft kilo ni Microsoft Copilot ba timi no ti na ma igini jimi ma round ko nyi tim ke jimi itimi jimi ma duong ba don jimi ma yimi timi ni ti wi ba jimi wen ma ien mi tiu ke me timo jimi wen ma mi tiu ki AI mi timo ne ni o mi ga ngi ngo mai mi aro timo ne before you chat ti gino mo pian gara iro fo ne chulo gi mo no chi ni anga nyim ni gino be na ro timo ne ki free version ki nga gini an me suggestion na tie ni kai mi aro chulo gino mo kan i wi yamo application mo kan wi yamo umiara ko be ichol petian log ma ramo weke nya unye no jena ni mai kare yenyo ka ngaro mo di computer center ma handling a lot of clients ma iramo tinu chenam ma karo ma ichol ne du achiel it is wise to pay for AI la ti big no money kai merti maybe ki Google Gemini Pro top note editing solving maths questions on your team geno mo dare noni free version per team and geno no kelly chen no way that's wise you don't team na team what it am way ni pijo ma tiki kero mara mo cholo jemi no nyo ma tiki kero dare noni tichi dum yin per ram piri keni chol it is very wise chol le ai ni ka ngeu tich kere chul gini chula le Uganda ni geron bil tapian mirket account number Uganda ta do du log with kat account ke pian ke ko ay bale an peni luar wa ngarmo kan ma tikien wani ka da de ni do we chimwe put your pin ha vale ba romo muare o que yo pian ya la que pian na ngana pe bania so per da ke kwa na ba ngo mai mi tim ne nge ngo ma tim ye before e ka ro pian giro mo e gan ma tim wi yam pe ke pian ya da pe ke ra ka na me da pe ke login details ko ne username gi pass pe ke ga ta jimi ko ni ang ngano mo ni ka de ni ang ji timo pian ba chana dong pe chon ga dong ngar mo yue o mera tim me mo ni ku nyo ku wi yam ngamo yue ma ka ni flat ma ya but what the kind of law com free AI tools mi ache ChatGPT mi ario Microsoft kono copy gi mo kwana ke pe Copilot mi ario Microsoft Copilot me are there Gemini Google Gemini can do you a lot of things and then Claude tie ki free version ba
ka miara timo dong gwang gina dong complex ka ti maybe be la phone nyo ngo gi ro chulo jemi ni pian ku nya da ke be la phone be ru la tichane let me computer center so nyo itiki stationary ni mo mai charge mi ma kwa ko CV gi nga gi ro chulo cloud ro chulo paid version ma charge jemi aro ne mo ko nya da pian be mi prompt ko kelo gini miarne I saving prompt anone I gakati kere ke nying ma papa kill the same things kill exactly those things we go teach beru yo pian ka de kwanyo gene roda dong lo da ngor I chako typing jemi ga chela tiana so these things can help kubukonyi I level ma wa in the community beru surprise level de we go chana kara ba wer be donye jemi ni matoro twal ne kero chana ye are kero chana gini ngeo tien lo kani kong gi chak ngeo ne kai kero chana ye tina ne wan way de kan ka fonyu jemi era no ni peta kai ngeo geno moni wer ngaro mo be mai no jaro miaro ngeo ne ku nge wa pua ngeo jemi maduong ana pe geo ngej moy ma tiri ma ti kere ni me fonya geno mo iti ana ne pera take ngar mo pe ma ngeo jemi wanya pe take ta ngeji jemi mo kere ni bor ngar mo ama take ngeji ti computer take ngeji ti jemi ana me do mo geno jemi ma ti ka bieno ma nyan nyane ame la daba ko ni ti nyo diet ba fonya kap ampangeo nyo kapangeo to bi fonya so what do you get tools ane what do you get wa la kwa wa igeno mo para mo atimo kai ti marketing chere TikTok kai ti ki bia char mo chere TikTok pe pa makino mo gana make kere ye kono pe ngene kat jemi ki wel ge wen ker kanye ti ye angaro moro bino ngo nene ki kono kere ni ngo ti joma yenyu wel ka jemi TikTok Facebook nga ngiri pe cha le ni jemi par tiano onyo jemi miel mo ti mara ta ko gidi la ko ga dama duan ta gin wabi lo wabi mede ki waji ne fudum wabi mede ki waji ne chere tem gini pe lu gi mo kan kai char wa chwal wa ni TikTok chwal Facebook kai char bongi chwal bongi ni TikTok chwal Facebook kai char lo revenue tiki chwal gi wen kon it was a joke char lo rem ko but kai char dukan ni char mo charo kiti charo mugati charo cakes charo utok charo chawa dano maduong tika miato gini TikTok share kertian nya and charo gina kumana charo kama kumana charo luel makumana charo borjo makumana bini no kama kumana mall makumana yard makumana street makumana bien guru bien lera bien ketgum bien pade bien Cotido bien Teso bien UK kitu tim ke mo ka mate mo ja ko dong ta ko John pedare we ko be ta makaro jemini kan data me liwari ro we ke ingeo jema duong tikere wanwan po ngeo gimo wanwan mo bingeo gimo en go meno